Yesu Kristo asifiwe. Mtumishi wa Mungu, karibu tujifunze kwa habari ya kumhuzunisha Roho Mtakatifu. Siku leo natamani tujifunze somo hili la eneo la kumhuzunisha Roho Mtakatifu. Na andiko letu ambalo tutasimama nalo linatoka kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 6 mstari wa kwanza ule hadi mstari wa 6. Nitasoma. Biblia inasema, ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni mnyama. Basi siku zake zitakuwa miaka 120. Na Wanefili walikuwako duniani siku zile. Baada ya hayo, wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, wenye sifa. Mstari wa 5. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akaghairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Mwana wa Mungu, unanisikia mahali hapa? Naamini umepata kulisikia hilo andiko la kwamba Mungu wetu anahuzunika. Katika kipindi cha zamani, kipindi cha Nuhu, Mungu alipouangalia ulimwengu alihuzunika sana kwa sababu ya maovu yaliyokuwa yanaendelea duniani. Na kwa kipindi kile cha Nuhu, Mungu alikuwa anaangalia uovu ambao ulikuwa unatoka ndani ya moyo wa mwanadamu. Biblia inasema kila kusudi la moyo, Mungu alipoona kila kusudi la moyo wa mwanadamu ni baya, akaghairi kwamba alimuumba mwanadamu, akahuzunika moyo. Kwa hiyo Mungu ni Mungu anayeangalia kusudi la kila wazo unalowaza ndani yako. Yaani Mungu ana uwezo wa kujua kwa nini unawaza unachokiwaza. Why do you think what you think? Mungu ana uwezo wa kujibu hilo swali ndani yako. Sasa Mungu zamani, kipindi kile, aliweza kuiona mioyo ya watu na ndani yao ilikuwa imejaa uovu. Mungu akahuzunika. Tunaona mara ya kwanza kabisa kizazi hiki cha Nuhu, watu wote waliokuwa kwenye kizazi cha Nuhu walimhuzunisha Mungu katika Agano la Kale. Walipomhuzunisha Mungu, Mungu alighairi. Hapa tunajifunza ya kwamba Mungu ni mtu. God is a person. Mungu ni mtu, ana hisia. Kuna mambo yoyote mabaya ambayo yakiendelea ndani ya moyo wa mwanadamu yanamhuzunisha Mungu. Kwa hiyo kama Mkristo unatakiwa ufahamu ya kwamba
kuna mambo ndani ya maisha yako yanamhuzunisha Mungu au yanamfurahisha Mungu, kwa sababu Mungu ni mtu, ana hisia, anaumia pale ambapo kuna mambo yanaendelea kwenye maisha yetu hayampendezi Mungu. Kwa hiyo kama Mkristo ni jambo la muhimu sana sana sana, usifanyi jambo lolote ambalo unajua hilo litamhuzunisha Mungu. Tunaona kwenye Biblia watu wa kizazi cha Nuhu walimhuzunisha Mungu. Sasa ukisoma kwenye Agano Jipya, kitabu cha Agano Jipya ambacho ni cha Waefeso mlango wa 4 mstari wa 30, Biblia inasema wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Tunaona hapa ya kwamba Biblia kwenye Agano la Kale inatuonyesha kwamba Mungu alihuzunika moyo, lakini sasa hivi tunaambiwa tena ya kwamba tusimhuzunishe Roho Mtakatifu. Na yeye Roho Mungu ana moyo wa Roho Mtakatifu huwa unahuzunika. Kuna mambo akiyaona hayafai ndani ya moyo wako. Kwa hiyo ndugu yangu, tabia ya moyo wako inazungumza sana mbele za Mungu. Asije akakudanganya mtu. Tabia ya ndani ya moyo wako inazungumza sana mbele za Mungu. Unawaza nini ndani ya moyo wako? Vitu gani vinaonekana ndani ya moyo wako vina uwezo wa kumhuzunisha sana Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu ni mtu, ni Mungu mwenyewe. Anahuzunika moyo ndani pale ambapo unafanya kitu ambacho kipo nje ya mapenzi ya Mungu. Kusudi la mawazo ya moyo wako. Hapa Mungu anajaribu kutufundisha ya kwamba uovu wa mtu unaanza katika moyo wake. Nini kipo ndani ya moyo wake? Biblia inatufundisha ya kwamba Mungu alipendezwa na moyo wa Daudi. Mungu alimwambia Nabii Samueli kwamba nimeuona moyo wa mtumishi wangu Daudi, moyo ambao unampendeza Mungu. Kwa Mungu anatazama sana moyo wako kama mwanadamu. Huwezi kumficha Mungu chochote ambacho kinakuwa ndani yako, kinaendelea ndani ya moyo wako. Kama ndani yako kuna uchungu, kutokusamehe, kuna vinyongo, kuna dharau, kuna kiburi, hayo mambo hayo Mungu anayaona na anayafahamu, yanamhuzunisha sana Mungu ndani. Yaani yale matendo, Biblia inasema kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. Ndani ya moyo wako vinatoka nini? Yale yanayotoka ndani ya moyo wako, hayo ndiyo yanayomhuzunisha Roho wa Mungu. Lile kusudi la mawazo ya moyo wako ndilo linalomhuzunisha Mungu. Kwa hiyo hakikisha moyo wako unawaza vitu sahihi. Ndani ya moyo wako unatafakari mambo sahihi, kwa sababu Mungu anaangalia msingi wa mawazo unaotenda kazi ndani yako. Moyo wako Mungu anauangalia sana. Mungu anaangalia sana kile ambacho kinakuwa ndani ya moyo wako. Usije ukafikiri utawaficha wanadamu, lakini Mungu anaangalia sana kile kilichopo ndani yako. Yale yanayoendelea ndani ya moyo wako yanamhuzunisha Mungu sana usipobadilika. Amen. Mungu akubariki. Amen.